Thi trin thla ni August ni inrin ni kan lo thleng ve le ta kan channel ron tlo thin tu te lam thu kan an soi thar le a he channel atang hian in khovel thu thar in dona thu thar te khovel news le politics international news politics changte kan han ti chuak ve thina min lo hlut saka lo ngai thla thin tu enga mozat kan lo oma ewang hian in khovel in dona thu thar lampang ang chi te le international news politics te kan la ti chuak chhozel tura han ngai ti ang ole tun lai chu US NATO versus Russia ti te chumi inkara Russia sumdo na kalpui tu India China le BRICS rom te le ram then khat te NATO ina avodan te Russia sumdon pui to lo tura ati thu te le tianga an kalpui zela nei chuanin na zokin sanction an ni tur thu te chung politics in lumlet chhovel chu khovel mi pui ngei ven ani me kania tin mania Donald Trump chuan ni somnga chung Russia huna pek thu te chumi hnuwa ni som empo chu hun apek akal ma in ni som atanga ni som pahnia chu ni somnga hun apek chu ti hniam ani le ta ewang hianin Russia president lui Dmitry Medvedev chuan Donald Trump hian hun tiam hun bituk game a khelani hei hian Russia le US in kara mei puya tial thaiani ti khana soya hei hi mei puya tial thaiani Russia hi Israel le Iran angani lo ti hi Putin hian a hriat angai ti khan na soyani hei hi Israel le Iran angani lo ti Trump hian a hriat angai ti khana soya hei Donald Trump ana hel ngal viau maya Medvedev kha chang le ta Medvedev hi hruai tu hlo chamania president emo ala in ti ani president tongin ala tongani hi heram hi din mun lo om taka alut me kani ti khana chang le nge ni kha chutianga Russia president lui Medvedev fan Donald Trump hianin hun bituk game a khela hei hi US le Russia in kara boruak al hluai siam thei ani tia asoi wang khan Donald Trump chuan athu soi hi president lui thu soi hi tak takani phei chuanin kan lo inven lo ka ngai ni enge kan ma huna om hriat ani si lo we ngangin nge an ron che don a hriat lo chu wangin kanin buat sei ve ngai ni ti in Tuihnuai long pahni chu in ring taka om turin ral thuam thla angai ni po chumi thla thei tur a position thazo ko om turin order pe nia tarlan ani chhota ni khovel mi pui ngei vena hlo thar viau maya mitam tak lo thla bar lo mang ang an lo om rol nen Russia Ukraine in kara in dona chuak don em ni tia ngei dan vung tak lo kalpui te pon om noka amai ro chu khalam kha ani lo tura ngai la in vauton na satli amaya han ngei sak phot te ang US President Donald Trump chuan Russia President lui Dmitry Medvedev vona chanlet na atan nuclear tuinhoi long pahni chu munrem changa inson turin thupek ati chuak nuclear submarine pahni te chu munrem changa inson chuak turin thu ka pe ani Russia President lui thu soi hi hin khei takle enge anti tak don hi hriat ani si lova ewang hianin kanin venan enga mopo lo thleng sela chutianga kan tlai lo na turin ro man na kan siam ve ngai ni ti song in Trump hian a soya hei hi nga event lo thei lovania athu soi hi chanlet lo thei lovani engthil nge ron thleng do na hriat lovani chuwangin nuclear tuinhoi long pahni hi in ring turin ka ti in Trump chuan a soi khoi hmuna nge nuclear tuinhoi long hi son chu ania eng ang chi nge ti te soi ani lova hei hi chu thuru kania US paite pon hei hi deployment an palpuina hi tarlan engma an tarlang lovani khovel ramlian panhi tun ma tanga in mil to lo USSR Soviet le US in kara buene lo om thin le Cold War boruak te pokan hriat vek to kha Cold War boruak kha tuna hian la re thei tak lovani Cold War hun lai Soviet hun lai ramlian ber Russia le tuna US an le in ma chhun chho mek zelania Trumpa'n nuclear submarine pahni munram changa inson chuak tura thupek asiam hian engchi ange anghong chodon hriat alani lova Donald Trump administration le Moscow in leichin na ache chho mek ani Trump chuan engponi se special envoy Steve Witkoff chu Russia berem turin Ukraine na indona inka haipuan rem ti turin Russia nor turin tuna hian atir le dona mason na omlovani chuan economy sanction thar asiam don thu soya
soito ang khanin puan to ang khanin ni somnga chung action ni somnga chunga Russia hian action a nei lo chuan ti in vauna kha an ti chuak ani ma ro chu ni somnga kha ni sompo aral ma in ni soma tanga som pani in kara Trump khana ti tlem le a chu ni soma chu kar le hian kar le lam hian a top to don ani submarine repositioning munram changa son chuak tur thupek asiam hi ninga ni jing lama thil thleng Russia president Luile Trump a in kara in beitona thleng chhozel wang kha ania Medvedev hian Russia hian engkim atia chu adik vekani adu angina kalzel don ani tina soya Trump hian game of ultimatum sa khelani thutiam le hun bituk game a khela Israel le Iran na mominti ani mai thaya Russia kan nia hun bituk game a khela piang hian US Russia in kara mai puyal zelani ti hi Trump hian a hria tangai ti in vawani kha Medvedev hikum sang ni paria da tanga sang le som pani thleng khan president ania Putin ang kha Trump ni azona din thei ani lo lai kha ani wangin khamin hu kha nei hnuk dok le a Putin chu president na ron ni le Putin khanin Russia National Security Council deputy chair ada avoin thleng hian he ani na hi ala chel mek ani kumsang hila somni pahnia indona tran ani atang khanin Medvedev hian thu fai ki bar le thuro room tak taka chak chuak thina nuclear manga vawna te atiang khan khotlang ho vawna te achak chuak ol lo bok ani Russia tangin July ni sompanga khanin Trump le nei to tong rual ram te chuan Ukraine ral thuam thon lu ani tur thu le tamjok thon ani tur thu kha an puang thara kha khan Moscow thina ti rim thar hleya khotlang ram ten na zokin Russia hrek ani tur thu te Russia sumdon puitu te po an mai don lo ni khan an soya India thleng khan vawna kan to kani kha heram pani te buaina hi enge thlengzel don ti hi kan ngai chang zelanga ingponi se tuna hi chuanin invoton na anga han ngei sakta ela chet lak na ma thleng lo tura han ngai phot mai te ang invoton na le inrem na siam tura indor na kalmek te potuna hian lo mek ania Trump chuan Witkoff chu Russia lama tirin Russia le inka hai nei ani theina tura mala turin ma hala chole mek thoti te pokan ria ila ole country tagin Donald Trump chuanin ram sang tenena sumdon na US na kalpuina US su ahlok lo zo kania chia lak dana in khai rual lo in khuang rual lo ani ewang hianin US po hian kan bung ruwa ram tam taka kan thon lua chia min lak angza thi kan lak ve ngai ni ti in America first ti thu pui mangin America hlok na tur tin zon ranin ma ala chho ve ta mi ani ma ala chho mi ta hani bera chu amhalak na churam tam tak ten an tuar chhome ka India pokan bang bik telo kan then om Bangladesh Sri Lanka ti te khita Burma thlengin an tuar chhove ta me ka ni hi khovela textile siam chuanele electronics hub lian ber omna South Asia hian US President Donald Trump trade tariff akal pui chu an tuar chawin heng siam chuana rama hian ngongai chhovio maya tuna hian Trump hian ram somruk pakwa a chelak dan thar executive order aziak to ani kha Trump administration chuan India in US ne la sumdon na akal puina hian US chu ahlok lo zok ni ina soya dollar tlu la ding an somli pali kumtin US chuan a chanji ani ina soya Russia ne na insum don ton na le defense lama injom na ngit tak nei Brazil Russia India China South Africa lamte Trump chuan na takin tuna hian tariff mangina norme kani Russia an dorman le Russia an thopui man chu tuna hian Trump chuan tariff mangin hubalak na kalpui mek ti te pon soila di ko me chu ta chuan thil dang lam tak om chhota meka Pakistan chuan a fin kherek mana tel chho mek lok na na mang chho mek ti te pon han soi te ang India le Pakistan in beilai man ni khan India in operation sindur kalpui hnuwa khanin in beina lian tak kha omani kha ma se kha inka hai manga top san kha nia kha indona an chol san chungchanga khanin thuin mulo emo oma India chuan in Kashmir chungchang hiram dang in rola rem tingai lawatun ma tangin hi kan policy ani hrim India ram chunga ni ram dang in rol kan phal lo third party helai rambial buena hian Pakistan ne na kan buena hian ram dang in rol kan rem tilo India ram chung thilani wangin India na ching felang ti kha kan roi tu masate kaldan le vo in thlenga an ti dana nia amai ro chu Donald Trump man India Pakistan indona ka ti topani ka malak na topani tia asoi kha Congress
le opposition party hren khat chuan Modi sarkar beina an hmanga Modi hian US emo ramdang emo kan ram chungchanga inrol tur hian asom em ni alo thopui reng em ni ti khan Modi sarkar beinan khan an hmang ve bok ani kha chu India din na halan ni renga chuti lai chuan Pakistan chuan Donald Trump chu biak rem na tho wangin an fak vak thung ani kha an fak vaka tin Trump chu Nobel Peace Prize dong tura an nominate tur thu te po kha Pakistan khan an soi hial nge a chuwangin Trump hian Pakistan laka hianin Tariff sang taklak atum lo ni hian a hriat ta ni za som ni pakwa Tariff kha Trump khan an puanga Pakistan bungro US a lut atangin za som ni pakwa lak tur ti atang khan tun a chuanin za asom pakwa Pakistan chuti niam sak ani le ta ni chu mai ba ka energy lama thodun na tur US nen an siam thar boka Pakistan oil reserve te mangtang kai turin US nen thodun na tur tiang khan ro man an siam tluk bokani Friday ya Fox Radio in an komna US Secretary of State Marco Rubio khanin India chu US tranrual pui poimo tak strategic partner ani thu a soinon lea ma se India hian Russia nen energy lama te ral thom lama te injom na nget tak kan nei ni hi kan mutan na le hi an helber le India chungchanga an mutan pakhat an lung oilo na pakhat ani thu atar langani Zazela somni panga Tariff lak chungchang hi Vietnam Zazela somni panga Trumpa'n Tariff lak tura hian Vietnam te Bangladesh ram ang te po antela chutiang ang tenen India kha khin chuan India hian atur lutuk lo tura ngai ania hi achan chu khovel puma supply chain nei lian company somthum pathum velte until siam chuate China atang India anrin son wangani Reuters report in atarlan danin India chu Tariff chang lak ni ma se Apple company ang chief farm te India chuan in bun nget zel turangai ania US company Apples hi Trumpa Tariff laka hian a fi hlim don niangai ani bok US in ram rang chialak dan tharakal pui Tariff kalpui hi za asom matanga za asomli pakhat inkar ani tlang puya heng hi standard MFN Tariff antia hi standard MFN Tariff aina tamdona heng ramatanga laklu standard US Tariff le additional reciprocal Tariff panni te hmachhawn don ani China bungru atanga chialak hi tuna hian 30% alani chhomeka chang takmain za chuanga te kan an ti sanga amero chuni na taka chun 30% in US hian ala kalpui ani za chuang angchi katia trade war an kalpui khatuna hian China US inkara an la pause mek an la manglawan la cholsan ri mek ani tuna hian Bangladesh le Sri Lanka hian Trumpa'n Tariff za asom ni an machon meka US government's marketa competition ati sang chho meka price sensitive Afghanistan hian za asom panga an machona Nepal hi atlang 10% Tariff la kan thin bokani Sri Lanka chuanin thomno export le chumi kai nei sum don na chiat na an to kani bera Donald Trump hian za asom li chuang Tariff la ka tum mani angong chuturu tak turangai ania manufacturer tam tak chuan an hlo ti san an phut chawanga tin staff ban thente chutiang buin tam tak chu om chhodon ani an president hlui chuanin mi nuai chuang tuna hianin an hna atanga ban hlo oma nom mek ni ina soi factory floor a chau ngong anei don lova heng hlo atanga in ngat mi mak toi ni point panga atanga mak doi ruk vel chuan an tur theidon ni in Colombo Trade Union hroi tu chuan a soi Punta kan khan Donald Trump Tariff hi Laos Myanmar hianin za asomli borvel setin an machon mekania Indonesia Malaysia Philippines sa za asom pakwa kalpui hani boka Trump hian Tariff hi amangtang kai veo me mania Indonesia le Cambodia in beina remna asiam po khanin heng ramatanga US bungro thonlu atanga Tariff lak mangkhanin Trump chuan Heram pani kha inka haya siampui ani nge kha India ram ngong anei dan tur India rama hian sumdon na lian engamaza to oma US ne na sumdon na engamaza to umboka US a India ina bungro athon chua hlutzong hi dollar tluk le ding on somret paruk point panga borvel in angong theidon niangai ani India changa bungro thon US a thon lu atangin za som ni panga la kani to don ani kha amma erro chu eta hian exception oma steel le aluminium Ichu za som nga zetani za som hi panga hi lir theile autoparts ani do bika
US India ram textile le apparels market lian ber textile le apparel markets te ani tlang puya heng segment a hian export a zongzong atangin za somni pariat borvel tariff lakani tuna 6 to 9% tariff machon make Indian textile a hianin 25% lakani chuanin avain total duty hi 31 to 34% akai chodon tinania jams te jewelry te telecom product te tiang atang chuanin za a somthum atanga somthum paret point panga parsen in kar lakani chodon ta tinania ngong lian tak hian nei turanga yani US in za somni panga India bungru atanga laka tumzinga hian damdoi lampang kai hnoi hi ala tel lo thunga ole tarif chungchang a chuan khati chin kha han ni phot mai se Israel le Houthi in kar in beina lian taka thleng le ta Houthi te hian Israel beinan ballistic missile an mang le ta Mars thla in ka hai bo chhiat ani hnuwa tuna Houthi ten Israel an beina hi voi somruk pasari na ni ta Yemen Houthi Iran thlop Houthi te hian nizan lam khan Israel ju ballistic missile mangin an ka ple ta Israel ramlai ta central Israel le Jerusalem area siren ti ri kani Israel chon hloting takin an loka phlani an soya March ni som pariata IDF in Gaza Strip Hamas in ka hai Hamas ne in ka hai anei hnuwa khanin beipui thlakna Yemen Houthi te hian lian zokin an kalpuya ballistic missile somruk pasari le drone som pariat Houthi te hian Israel an kap lut le to ani Israeli Air Force drone te chuan Yemen Houthi te thunun na hnoya Hodeida port le Iran thlopol beipui thlakna atana man tangkai Yemen hun ma then khatte tun thotran ni khan Israel chuan an va bei boka KM sang ni do na thuya heng Israel ral thuam te hi an thlok phei ani Monday Israel beipui thlakna hianin Yemen Houthi hun ma tam taka chhia a Israel in Yemen a beivei som pathum na hani ve boka kilometer sang khat zaria te thuya indo thlona rual le drone te Israel chuan a tir phaya a hau tak chin khop mai tuna hian Houthi te chuan Israel bein hian changlet vele ti na hania an top san du lova an ban san du lova an beidon san du lova ni bermaya akha tokin Israel ju ballistic missile mangin an beitareng boin hi awei somruk pasari na beipui thlakna Yemen Houthi ten an kalpuina chu ani le tani United States President Donald Trump chuan Ukraine rama Russia si pai thil ti chu thil tel om takani tin a soya rekna thar siam ani tur thu mangina vobok Trump chuan a special envoy tuna Middle East a mek Steve Witkoff su Russia tlo turin atir don ya soyani boka Russia President Vladimir Putin hian Moscow Witkoff hi voitam takalo motoa Washington in Moscow chu Ukraine che talakna indona kalpui ti top tura ati chu kar le hian a huna top to dona ni som kha zo to dona ni hemi hnu hi chuanin sanction na tak mangin US chuan Russia nor tran to don US le Russia in kara in mu mo na borok sang tak om chho me ka nia ingthil nge thleng don ti te kan langai chang zelanga heti lai hian Russia hian Ukraine laka beipui thlakna la cholsan lova nimin pia mai po khanin Russia hian drone zathum le cruise missile pariat if beina na mangle to bokani chutiang chuan beipui thlakna hi alakal pui reng ni som hi kar le hian a top to dona borok monom siam tumna halakal pui hri lo ni hian langa engang takin nge lein nor chho zel don tuna engang takin nge lein nor chho zel don le tuna Russia US borok sang chho mek kara Donald Trump chuan nuclear tuihnuai long pahnih te hunram changa in thiar chuaka Russia a chea nia changle thei turin chutiang chuan order a pe nia soi ania hi khovel mi pui beng ver mek ani chutiang tele enge Russia Ukraine in kar chutiang tele Russia US in kara borok ron thleng chho turte India in Russia a thok pui zel don em Russia train oil le gas le ti top mai don em khotlang ho vona wangin India chu hnung tol don em ti zong te enge thleng zel don ti te he channel atang hianin longai chang zel don nia